mak ve khop mai anin ang reng view mai general te le David Sailo anga thalaka an man hi ang hi som panga kuma Andhra Pradesh B.Ed titurin mi zani don admission min boy pui lai khan arukin kan fi phwa chop chumi chu tholi angai ati zela David Sailo hi tunge ni kan la shelo tun tin muna hen amai ro chu tuna changrei lo te henin kan she thuai don ni na langtlat maya hei David Sailo account chu are tamak maya ola tunlai chu hemi puri chi criminal case chung chang hi an kal chawan kal sowa soyaron omle deu neu newa soyar om chan chu case chai chau te nia top lampang hnai chau ve tel wang ani tepoti la kan soi sur om love engponi sela ke ni hi reaction le criticism kan niang hianin narration aziak sa fel fai ta ka share kan ni thin lo wang hianin ngai thak dan te pomilo thiam saka thaw me ti chuan bank varna website hianin hemi hianon ti chuaka MP nita criminal complaint ngai to mek Lok Sabha MP in Tlanhunung bera ZPM candidate Richard Vanel Mangaya MP tana Tlantintak criminal complaint thelu chu ngai to chho mek zelani bank varna hian anon soi dik chiani tamtak chuanin ZPM case file amon ti amaro chu hei hi pu Richard Vanel Mangaya private case ania ZPM candidate ani khani deuh maya mo chumi wang chuanin then khatina ZPM in an king ani anti hi chu adik lawani puri chi hianin ama private case angina kalpui ni ti hi lo hretai la he bank warna po henaron jek dik chi ani Lok Sabha MP in Tlanhunung bera ZPM candidate Richard Vanel Mangaya MP tana Tlantintak criminal complaint thelu chu ngai to chho mek zelani Richard Vanel Mangayan criminal complaint a thelwa ming azialan David Sailo Facebook arti to nima YouTube channel Tuesday Nightmare nei tu Laramon Pui Izu wife of Alex Chimezi Izu titur me ka chiar thiam chelo hei mamit permanent address le tlangming thanga son of ML Truama late mission veng thlang te chu kota anin lanto tinia chiarzel photang David Sailo in ti hi cybercrime police chuan Arel chuan moya zemabok Galilee veng ninge ya ngain anmana tuna hen belina chuak mek Arel chuan moya chuan David Sailo ani lo thuwa soithung ko thian hemi chungchang po hi arelang ZPM legal department atanga thudon danin Mizoram pon lama YouTube channel Tuesday Nightmare nei tu Laramon Pui Izu po kodin akawangin Mizorama aron kala nisom pariat thlasari kumsang ni somni pali khan kota ain lana nisom pali thlariat kumsang ni somni pali hian ain lan leang alal chuan moya po kota ain lan thin talan to angin nisom panga thali kumsang ni somni pali khan erukna atel ve anga social media kal tlanga thu thedar ani angin Lok Sabha MP in Thlantura ZPM candidate Richard Vanel Mangaya chuan Aizawl District Court Chief Judicial Magistrate Ro Chami Ralte nena criminal complaint athelu zoa thuthar thedar tu te zona changin Richard Vanel Mangaya chuan criminal complaint athelu chan chu social media diklo takapu ania wanga thudik hailan adu wang ani thuwa soi hetila hian 100% in kafilima ka kuta hian poisa pakhat malut lo apoi molai ber chu poisa kha khoyange alu ti ania keima kuta cheng khatma alut lawati Richard Vanel Mangaya chuan an office in poisa andong ti soin adong tu akhan kan lo witness kha ania poisa kalna kha anti corruption khan achuya keima cheng khatma chuilu tur om lo wangin ke khachu ka himani ti in ei ruk thu boya shrem ani lo chan asoi thalak Richard Vanel Mangayan criminal complaint athelu ni athelu ni kha ania tamtak chun heta hianin ZPM mi la saten muwang po hianin ZPM khinani te khan te maro chu case record kha enula achiang mai hei chu tichuan tilahi pu Richard statement hi poimo boka adong tu akhan kan lo witness kha ania adong tu kha chon witness ani nge andong nge ni ti hriat pui tu ka hriat puye ti khani tani amai ro chu apoisa kalzel nai ro kai nam nei lo ti kha asoi dan chu nia entinan ichian pa in poisa lo dong ta ni khoi department atang emo khoi fan emo lo dong ta entinan mai ti chuan
adong ngei ni ti isiat puin a khan ilo witness ilo sign veta ti chuan I thian pa man zui na ero kha zui sa to lo ni khami wang khan puri chi hi chonin hemi laka hen ka fi hli mani aron ti khan ya ka fi hli mani ti hi huai taka soingam tur po ani na lai chen oma chan chu case chin fel to ania hemi chungcha hen a fi hlim ngei ni ti proof om to tin chuta chuan a thiam lo te po jela tan ti ran nia khung an ni to chu wang chonin hetiang aron chong wai view po hi om lo shan lo ve ati thei bokang chu ti chon tunlai topic hit mai chu khami akhinate pathum zinga pakhat tunge ani shared lo alo mani chu David Sailo ani soiwak po ngai om lawe David Sailo hi tunge ani kan la shelo tun tin muna hian amai ro chu tuna changarei lo te henin kan she thuai do ni na langtlat maya he ni som pariata khan ning ko ta screen hin mu thein karinge ni som pariat thlasari mo July ni som pariata khan anin ko ta larei vak lo in ko na po hi karma sa mai kha ania ti chuan next court date hi ni som pali thlariat August ni som pali ania August ni som pali vela hi chen kan she thei to tura han ngai la framing of charge anin ka sheleng hala a stage chaka charge na tura khan frame don ani ti chuanin tunge David Sailo chu ni reng ti kha kan she don ani pakhat zokin kan ni lo wati pakhat a chui tu lampang heta enge cybercrime lampangin ani nge ye anti boka chu kota engkim lekha kalvek tonia chu enge court thutluk na kan siang chu tunai topic hit bernin ka sia lo soi zui chiam turpo om lem lo heta hi chuan mimal chuan in rin dan te ngai dan te kan nei thewa amai ro chu keima nge point kan ya amai ro chu he chu case kal lai ne kan lo chin por chiam turpo ani lem lo ve ti khan tu tok mai taila amai ro chu kan se trep to ni David Sailo chu tunge ani ang ti hi ti chuan David Sailo chungchang kan topic do hlek ani wangin post lui ti mai tiang khami anon man chua vel mom khami a boru karon nei trantir vela post chen khat te kamu ang te karon tar lang bokanga chumi wang chon hei kanwa analyze view ti na poni chung lo kanwa analyze ta view kanwa chui ta view ti na chung lo win khatila khan enge low post omreng thil post omreng ti hi kan endon ani ti chon hei screen a hen tuna video tu ka siam lai ka lak khom ani hemi thala ka hi kan en chen khianin David Sailo alai mi hi se naral te ni ta David Sailo hi sir mi pani khani tani David Sailo image kan share thina kha ani tani ti chon kan en wang hianin in annala hin nei tlatin ka sia ti me tiang thala kan da kola cha kan da ho vela ka sia chho chonia abikin anmit nuai khime I back vel board pe ki chu inang takania face swap te hi an khoi nge chu ka shelawa makve khop mai anin ang reng view mai senaral te le David Sailo anga thalaka an man he ti hi kan she chhuak ka chu kan lo soi mai ni chu ani ti na poni chong lo ni ani ka ti na ni hau lo ma se han en ve maula inang chu ti ve thawin ka ring nang ni pon chu ni ta sela ti chuan heng te hi Facebook kan en leta sena an rin le vela tanga an thuron post ka mu than khatene chu han en hole ta shimela tunla chu David Sailo lar view me he pa se na hi lo ni tak tak ani chuan RMS se poisa khoi ching pen thuwa a ming che shep to ania ama hi RMS se teacher ani shim boka he chu RMS se chungchang ve he chu sei so lawang RMS se teacher ti chungchang ki chuma asoi so lowin kasia RMS se teacher khani ngei se na hi mandeu khan a tho puiten alaka FIR kan kan thelu ta aron ti hi a post tu ki a tho pui thin ani mel le maya se na hi mandeu khan a tho puiten alaka FIR kan thelu ta man ani in hunenge mo chen chu suspend ani veto kan FIR chan po kan pol president le founder ani vea kumsang ni sompanga kuma Andhra Pradesh B.Ed titurin mi zani don admission min boy pui lai khan arukin kan fi phwa chop chumi chu tholi angai ati zela vairam lam betuber ani ro sia no enge mozat minei saka chu paisa chu college thleng si lovin
kan zir zo te a alaka complaint kan siam ve ta ni ka hemi post tu hi chu a king tu te zinga mi ni mel reu me athut post dan kalmanga tang hian hi chona to ta hian hei an en le taila o hei hi pusena na David Sailo abiak na ang kati don nge abiak na kati don po kala sethiam no tu na hen chan chu tunge ni hi kan la thetlat lawa maro chu se na nena inchat na ni omang takiti hianin David Sailo khan aron post ani engponi se ka chiar ma in se naralte statement a khan a phat lo pakhat chu he David Sailo account hi a handset atanga siam ani ti kha ania asiama hunenge mochin chu en kol ve ti te po kha phalo wani chumi shareng chung chuanin hemi hi han chiar don chinila enge ain mil rengem ti te po mo kapu khoi takin ka ngen na min ti lo tling sak thei chon kolom le ang Facebook lama David Sailo hi keima amoti in post om mek ti ka chenten min thila kani lo zia hre chiang tu berini karing ka din mun min hre thiam saka khoi taka ma min lak sak thei chon kolom ngotang general te ti in Facebook a ka in da ve zema bo ka om kani ron ti boka ka hre thiam ji keima awang hian tam takin an tuara keima emo ti tlat hi anom photo a kalo thailang ver shim don ni oron ti hi hemi thala ka hi ron posin enge moni thu seivak lo chu David Sailo in ti account khan ron post bokani khati hun lai khan mo maro chu hei hi makve de chu se na hianin khami account kha ama create ani chuan ama hen se tanga siamani bok chuan tu hne nang ya hlan chona ti kha chu hre chiang tur chu ni ya hre chiang tur ani ya kan ti top tiang chan chu in shevek engkim hi password le khatiang a create na mail te emo mail lo mang lo phone number mang ani le lek page chuan khami atanga OTP dong tur khatinga ti kwal zel ngai kha nia a recovery mail emo a recovery number kha thlak don poni se ama sabera chuan atira original number kha poimo tho me ne chu wang chonin se na hen a shet tura chon angai theya amaro chu anin biak dan hi tihian hei introduction se na ti in Facebook a ka in da ve zemoba company hawa ti thlap meya nge nia David Sailo account hi a kwal thui tolu tuka anin sheto lo jok po ka thiam chelo hi chu thukal kwal dan vela hi mo cybercrime lampang hian in voice an nei me lawani sena ralte aron chua khan bela ron chua lim ve khan voice ron nei ve zuk zukatin a thian te ho po khan voice aron nei pui dawani ti me tiang social media te po post muturom jewa ti chuan a phatlo ka ti kha in la hrianga a account kha ama handset atanga create ania a siam ha saber tu nia ti khan hunenga machan chu en kol ve maro chu ama statement angin ani ekatin ani chuang lawania midangin an en kol zoma khating khana shet zoom to lo thuron soya engtinge cybercrime hianin an chui until chui dan hi kan washet puisi selova amai ro chu enga tinge kha account siam na ma saber kha an va trace te activity mo activity ti te a chat kwal vel na a latest ber a hlui ber kha an va notice ma sak ber tur nia ngai thayani lai khan chu te chu ama khop maya nge nia se naral te hi lo la active view ti po kha chu thilom thei tak tak ania tun kan soi chiang thei hri lova chu amak ve na mai ni ta ka soyam ja chin thiamem ka account pakhat hi ka handset atang lo create taila tu monin lo en call zom ta se heta a creator lampang trace ngot ai kha chon a activity na nung ber a lock activity mo khami a kal kwal vel dan khami an va trace na kha chon khami khalang ma saber an chuile na kha chon khami khalang ma saber tur om tak ani lain kan ti tiang chu thul thi chiang kan thabik chuang lo pani poni se chu amak viawa ma se nakin loka thu chiang kan la thatura ngaila general te cybercrime lampangina David Sailo ninge anga an hriathi alo la active view po ani thei bokani chu thil ni thei te kan han soi ni ati jonin adot le henin hei hi Facebook post a ka muwa an lo screenshot a khai hi ka channel comment ania pudan le hrai channel nei to pa David Sailo hi kan khua in kan thema saber kan khua RMS a hra cheng tu cheu jon RMS non ti chat meya
headmaster in oma MNF sarkar lai tang dei to khan general te hi kan ring hal to achan chu phone pania kola kan khuwa hi thing tlang ani awangin aizola tanga aron chho chang te kan khuwa tanga aizola chuk chang te hian post a siam ngai lo ama hi baptist ko ran upa ania ma se zu po sialo meng he chu tak tak nge dot po she lo ma upa om thadu lo tak chu ani ve a thu zia le nun dan in person takani upa om thadu vak lo tan ron tiama ro chu a hemi chung cha hi chu personal ang renga ki zu chung chang te po ron soya hi chu kan khel chiam lawanga David Sailo po hian in ko ran in rel bol na chung chang aron zia hi sum pathian ti velte ani thina chu kan lo highlight vele zewani chu engponi se David Sailo account chu are tamak mai ni chu David Sailo hi a huaisen viewa general ti ani boxi lo chuan enga tinge angoi reng enga tinge ama ni omang turanga anrin ama ange ya anrin ama ninge ya anrin kha ama alo ni si lo ni chun enga tinge thawang ho tur hianin aron tong chotak mi alo ti hi mitam takena makin ti ani karinga chu tiang te po chu tunla chu David Sailo lar khop mai achung changan han soi ve deu ni tun tum chu ti chuan kan tu tok don nai nga atia ber kan soita kan khan code date khan ni som pali August ania chumi huna te chuanin engemo thu thar awm ngei don ni na langa puri chartana akhin te pathum po in lan thap to a anin soi fia ve na te po an thenang chu ko da khan mo puri chien do tin min pu ni antia heti lampang ten do tin kan pu lawani te pon la tianga khatiang khan anin argument kha omanga nakina ko tutluk na halarun chok mai tura ngai la athang ti chuan heti zong hi tun video chuni phot ta sela David Sailo chungchang de ngor kan topic ani awangin se naral te hi David Sailo ani in ring MT hi lo comment taula rin ta chu thianga mo in rin kha lo dik thaya lo dik lo thai boka ikha mei ta seleng poni se khati zong kha video chu ni sela du tok phot tiang